Oras mabata ganupan. Lo japera marnatal na tu aritene. Sarinari isi sehanami. Oras bata ganupan. Kurang gogo. Shalom. Sarinari salam. Iya malas suhur. Roh gogoh nih, roh semangat nih kita. Marminggu sadarion sambil paimahon hasomanta na ipardalanan pakon nasihol masuk Bapak inang hita ganupan ibagas malas niur imasuki hita ma minggu advent na patuluhon totu iboto hita ganup do ahado artini minggu adventon ay ma minggu paimahon paroh ni Tuhan Yesus do masonaha persiapanta do masonaha paruhuranta selama advent naparlobe paduahon jana sonari masuk ma advent napatuluhon. Bapak inang hita ganupan sadarion topik ta aima ipatimbul uhur hudo Tuhanin. Jadi nagabe renungan bata ganupan aima sukun-sukun yang lebih mendalam doma sonaha uhurta patimbul Tuhan. So doma sonaha uhurta patimbul Tuhan bani goluhta. Apakah Tuhan sudah berkuasa di hati kita? Apakah Tuhan sudah memerintah di hati kita? Apakah Tuhan sudah lebih besar dari apapun dalam hidup kita? Aima mungkin naga berenungan naboi pada sanami John sambil paimahon nasomantan nasihol masuk. Halanya ay Bapak inang hita ganupan. Masuki hita ma ibadah ta totu hurang do enak beribadah anggo samping kiri kanan lape isi sehita. Jadi beranami panorang salam hita somanta kiri kanan depan belakang hatahon. Salam Advent ketiga. Iya. Salam Advent ketiga. Shalom. Aima. Jadi hanjon do mataridah malas niuhur, do mataridah senyumta, totu do siap hitam mengikuti ibadah. Halaniai Bapak inang hita ganupan, sonari panorang ni berehanami, martonggo hita secara pribadi, mangindo gogo hubani Tuhan, mangindo pangurupin ni Tuhan, aseboy inikmati hita ibadah tasadarion. Saat teduh ipukah hita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas korani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Luar mahanima hun horbanganin, pasirsin dalan bani bangsain, palumbang dalanin, padau batu-batu, pajongjong ma mandera partanda bani bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ham Tuhan na ibata Bapa nami na inagoriatas. Terima kasih masombah nami hubamu. Halani doma isuruh ham anakmu Yesus Kristus huban nami jolma. Yan kon hamma uhur nami haganup na martupuon. Marhitei tondui na pasing. Aselambin manggulu hatamuin itongah-tongah nami. Jana aselambin iihuthon hanami hatamu. Anjaha lambit itandahan nami dalan pakon hasitonganmu. Roh maham hutonga-tongani pertupuan non. Puhoy hama uhur nami. Ase tongtong sir-sir hanami mangalo-alo paroni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria. Bapak inang hita ganupan diar halani doma ijalohita pasu-pasu ni Tuhan.
Mamuji Tuhan hita, mari hita doding haleluya nomor 415 ayat sada ayat 2 pakan ayat tolu. Masihol anjaha ayak tumang uhurhu pajupah apakon ham Tuhan nai bataku. Pajumpa apakah ham Tuhan nai bataku bani rumahmu ai mamur doa gadu pusok niuru mari te bisa sapham haganu dosaku bani rumahmu Malmega marolo polo pijanuru Musuran mandalo talamani konduyu Inma ambilanmu Ukap dohu banu mangakuon Tahar dohu ban pinggol hulo manahion Inma ambilanmu Lur-lur do hubain soraku lau mandodingkon. Gombas do hubain gogohku lau pararatkon genup ambilanmu. Bapai nang kita genupan dibagasna semangat berduka kita ayat napa tuluhan. Lur-lur do hubain soraku lau mandodingkon. Gombas do hubain gogohku lau pararatkon galup ambilanmu Nahehu pehu paringas duman lakakon Dilaku pehu patal teman aksiwon galup ambilanmu Riap mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami napasing anjahana sangap doham na mangida torus das hubagas uhur nami. Hamdo napatubukon hasitongan hapitoron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi seng ihaholong ihanami ham humbani gok ni uhur nami. Humbani puti ni ate-ate nami. Humbani gok ni tondui nami. Apa hubani buis ni gogoh nami. Golu nami seng romban hubani hasitongan. Hapitoron apa hapasingon. Nadop isuan hon ham ibagas diri nami. Seng tarponop kon hanami dosa pakon panlanggaron namiin. Ay talardoin haganup ilobe-lobemu. Sonari rodo hanami hulobe-lobemu mambuan haganup dosa apa hahurangan namiin. Maidop mauhurmu ban nami sasap hama dosa namiin. Suruh hama tonduimu hubagas uhur nami. Ase tarbain hanami membalosi ham ibagas hapitoron. Hasitongan pakon hapasingon. Ase boy hanami parsimada bani haguluhan na sadokani dokani. Na binagakonmu bani sagala na porsaya. Bani anakmu Yesus Kristus si paluahan nami. Amen. Tangar anjaha porsai hitama hata ninay bata. Bagah-bagah pasal hasasapani dosa. Paridop ni uhur anjaha pardiar layak do Jahoba. Nanget man ringis anjaha paridop ni uhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibalason bata romban hubani hajahotonta. Songon idop ni uhur ni bapa bani niombani. Sonaido idop ni uhur ni Jahoba bani sagala napak kabayarisi.
Ibagas holong ni naibata, doma isasap haganuk dosata. Halaniay, pataridakon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapan mabani naibata ibabong. Amen. Bapak inang hita ganupan doma iamenhon hita. Pasal hasasapan ni dosa nadop ijalo hita. Halaniai puji hita Tuhanta. Marhite doding haleluya nomor 140 siah. Ayat sada pakon ayat 2. Ham si pagoluh au parayak ham awon. Ham si pagoluh au parayak ham awon. Say ulang ham menang bagas turun. Rosi pagoluh tawon main ham au anak putomon. Bani daromu usaha putih sangat bersama. Putih tawon, putih tawon. Bani daromu usaha putih sangat bersama. Gogoh ni daroin patorang bakuon. Tondui pargoluin manogu au tongtong. Dodi kok kita ayat napa duahon. Gogo di darori patorang bakuon. Tondui pargoluhi manogu au tongtong. Rosi pagoluh tawon main ham au anak putomon. Bani daromu usaha putih sangat bersama. Putih tawon, putih tawon. Bani daromu usaha putih sangat bersama. Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayang tain. Songona sinaksihon ni haganuk halak napor saya isap tanoon. Awor saya bani nebata bapa. Pargogona nasotarimbang nama palangit pakon tanoon. Awor saya bani Yesus Kristus. Anak nebata nasasadain. Indo Tuhanta natinubuhon si Maria sanggana prehayaban. Mari tondui na pasing namanaron na parngit bani panorang si Pontius Pilatus ipar silangkon mate anjahay tanong turun na goritoru mulak maulung bani na mate bani hari pagtumaton naik surga anjah hundul siamu nebata bapa parugogo na satarimbangin punjay maya mulak magira laho manguhuni alam na maluhul akon nate au persaya bani tundui na pasing bani kuliah parsada na mapasingin parsauran segala na mapasingin bani hasatan padusa bani parbuhon yakula bani bani haguluhan sasodokan dokani amin hundul makuria. Pai may tangar hita ting batta sadarion pakon tonggo pangapition. Puji hita use Tuhanta haleluya nomor 20 sia. Ayat sada pakon ayat 5. Hanima na porsayain say alo-alo Yesusin.
Jehovah holongatemu, kawah kon makuriamu setogu uhur nami. Dodiko kita ayat napa 5. Shalom mahubatah gadupan. Selamat beribadah hubata Bapak Inang Sonai Homa Nama Poso. Secara khusus hubani nasiam naon OP ongga beribadah di GKPS Padang Bulan. Selamat datang. Sonai Homa hubani nasiam naman dihuti ibadah hun gereja on melalui live streaming. Selamat beribadah hubatah gadupan. Ase bohita marmalas diuhur tene bani ibadah on. Napa duahon selamat ulang tahun hubani nasiam kuria na marulang tahun mulai 10 sada Desember dasku bani 10 Desember. Na perlobe maai selamat ulang tahun hubani Inang Roselinda Purba, Inang Desi Mary Tobing, Inang Rini Arianti Saragih, Pakon Hilary Deborah Purba. Nama ulang tahun bani 10 sada Desember. Selamat ulang tahun hubani Bapak Mula Girsang, Bapak Andreas Sumarmata, Gabriela Natali Ritonga, Pakon Chris Teofani Rosana Perangin-angin. Nama ulang tahun bani 12 Desember. Selamat ulang tahun hubani Bapak Situa Gani Supayung, Pakon Irene Ateita Saragih. Nama ulang tahun bani 10 Desember. Selamat ulang tahun hubani Nathanael Arapenta Sembiring. Nama ulang tahun bani 10 Desember. Selamat ulang tahun hubani Daniel Brianta Purba. Nama ulang tahun bani 5 Desember. Selamat ulang tahun homai pada sekanami hubani Bapak Wahyu Patiraya Sumarmata, Pakon Grisela D16 Saragih. Nama ulang tahun bani 10 Desember. Sonai homa Joycen Afsalom Purba. Nah terakhir selamat ulang tahun hubani Inang Pia Ardiah Garini Siregar. Nama ulang tahun bani sadari on 10 Desember. Selamat ulang tahun bani siam panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan Yesus. Nah berikut ini boidah kita jadwal-jadwal petugas, nomor tugas tanggal 24 Natal umum, Natal sada pakon Natal paduahon, pakon hari Minggu 24 Desember 2020 tolu. Jadi yang gudah kita bani kortas tinting adong opat ibadah. Nah maningun persiapkan hita bani saminggu on. Asih hubatah ganupan khusus ni anggota majelis pakon calon majelis. Asih idah kita bei rosterta. Sonai homa koordinator. Asih boy ipersiapkan. Asih boy homa
marsiaturan membahen jadwal latihan. Halani dong opat ibadah namaningon i persiapkan hita tene bani minggu on. Laporan keuangan boy dah kita bani Kortas Tingting halaman 2 das kubani halaman 3. Atap adong nahurang pas boy komunikasi pakon bendahara asi boy ipader tene. Sonari das mehita bani warta kegiatan jemaat. Na perlobe Natal 2020 tolu. Dalam menyambut dan merayakan Natal tahun 2020 tolu, ibahendo ibadah aima na perlobe malam Natal atau Natal umum bani Minggu 24 Desember 2020 tolu permasuk jam 10 siang atau jam 7 borngin. Natal pertama ipamasa bani Senin 25 Desember 2020 tolu permasuk pukul 10 WIB siang. Ya, halani libur doi jai. Doposiai Natal kedua Selasa 26 Desember 2020 tolu permasuk pukul 10 siang 30 atau jam 7.30 borngin. Asi dingat hita on tene, asi boy idihuti hita haganupan. Nah berikut ini program Gerakan Membaca Alkitab tahun 2024. Sadalan hubani program kerja tahun 2024 ilanjutkan hita do program baca Alkitab setahun bani 2024. Halani ay yojur hubata haganu pase dihuti hita ma program on. Doma icetak bahan bacaan ase buan hita ma rumah janah boy homa bergabung bani WA grup nadop i sediahon. Bapak Inang mungkin nakunaya dong piga-piga hita na perlobe masuk lape dapotan daftar bacaan 1 tahun. Hala ditarlambat na kunay bagihon mulak kun gerejon holi boy ipindo hita tapi buat hita ipintu gereja on bacaan 1 tahun ase boy ibasa hita di rumah tabe setiap hari 3 pasal humbani Alkitab ta anja hadas setahun bolon boy tuntas ibaca hita anja on aima tahun keempat doma 4 tahun idalan hon hita programon anjaha bahat dona mandihuti. Napatuluhon perayaan Natal seksi Nama Poso GKPS Distrik Opat dengan tema Galangan Gabe Halak Namar Pangarapan. Nama rambilan ama Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte yadongkon bani Sabtu 23 Desember 2020 masuk pukul 10 WIB ianan Medan Adventist Convention Hall. Ase nasyam Nama Poso idihuti nasyam Natal Distrik on tene. Nah terakhir kewajiban akhir tahun dohorma panorang ni lopuson tama tahun 2020 tolu halani ay marsi pasingatan hita bani kewajiban tabei itongah-tongah ni kuria berupa iuran-iuran seksi persembahan bulanan diakoni sosial tok-tok ria pakon nalegan odboy holi anggo hurang iboto hita sonah informasi ini boy isukun hubane bendahara sektor ni bay atau pengurus sektor ni bay. Saya Tuhan tama terus naman ramkon hita asiboy hita jorgit das mandipar bani tahun 2024. Ay mating-ting bata samingguon Bapak Inang pakon Nama Poso ase satonggo hita asiboy dalan kon hita haganupan horjat bani nasaminggon martonggo mahita. Bapak surga, martarima kasih kanami ale Tuhan. Domba iha somani hanami, ham hanami, bani haganuk guluh nami. Suka duka yalami hanami, tong hanami marpangarapan hubamu ale Tuhan. Tuhan bani panorangon martarima kasih kanami. Ipaganjang ham umur ni hasoman nami, nasa kuria. Nama ruang tahun bani nasa minggu on ale Tuhan. Malas maur ni si dia ale Bapa. Anja ham mana terus na masu-masu guluh ni si dia. Ibagas persikolahan, ibagas pakorjanan, ibagas parumah tanggaon.
pakon haganup sura-sura ni sidea ale Bapa ase hamma manangihon anjaha hamma napasaudkon harosuh ni uhurmu hubani hanami haganupan. Tuhan sonai homale Bapa bani haganupan kegiatan kuriamu bani nasa minggu on. Buai ale Tuhan nalaho sidalan konon nami. Piga-piga Natal, mungkin Natal i kantor, Natal i persekutuan, Natal i seksi, ase ham homana masu-masu ale Bapa i surga. Secara khusus untuk Natal seksi inang, nalaho dalan konon nami bani tanggal 22 Desember, Natal gabungan Bapa pakon inang i kuriaon. Asyam homa terus nah masu-masu panitia, sonai homa haganupan pelayan-pelayan na ambil bagian bani Natal on ale Tuhan. Asiboi merdalan ibagas nadiar ale Tuhan. Pasukup ham homa dana nasihol ipakeihon hujin ale Tuhan. Asiboi terkumpul haganupan. Inma na ikumpul nah nami nalaho memuji pakon pasangap kon ham. Tuhan persiapan-persiapan untuk ibadah-ibadah Natal bani saminggu on yodos kon hanami hubamu berham hikmat pakon kebijaksanaan hubani setiap koordinator asiboi huma menutuhon latihan-latihan i gereja on ali Tuhan halani sonin bueni kegiatan i gereja on hamana masu-masu haganupan parhorja nasihol melayani bani setiap acara ibadah bani nasa minggu on ale Bapa i surga. Tuhan sonai homa haganupan pergumulan nami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga na adong ale Tuhan na ibutoh kam torang takas ididah kam ale Tuhan. Pergumulan ibagas ekonomi, pergumulan ibagas na persikolahan, nama poso ibagas menyelesaikan studi, pakon mencari pekerjaan, pakon mencari teman hidup. Hamba na masu-masu hanami haganupan ale Tuhan. Asi ibagas pergumulan nami on. Persaya hanami songon hatamu na makatahon bahasa setiap pergumulan, setiap pencobaan membahen naik kelas doha nami secara iman hubamu ale Tuhan. Ase berham kesabaran huban nami. Berham hikmat huban nami oleh Tuhan. Asiboi ilalui hanami setiap persoalan-persoalan, setiap masalah-masalah nah hadapi hanami bani keluarga nami. Sonai huma namar gumuli bagas kesehatan oleh Tuhan. Taringat hanami hubani Bapa situa RH Tarihoran. Asihamna masu-masu Bapa on oleh Tuhan. Na tibal bani podomanni asiham nambere gogoh kubani haganupan si panganon pakon obat pakon terapi na idalan honni anggo marosuh kamale Tuhan membahen kebaikan membahen hamalumanin hubani ale Bapa i surga. Sonai homa hubani keluarga-keluarga nalegan keluarga Bapa Gustaf pakon inang na ibagas naburitan ham homa na masu-masu na ibagas surang sehat si dia ale Tuhan haduasi Tuhan ma na memberi gogoh kubani sedia. Pakon haganupan anggota kuriamu, orang tua nami lansia, na ibagas na hurang kuat ale Tuhan, ibagas secara fisik, yondoskon hanamin haganupan hutanganmu. Piga-piga homa pemuda nami nama poso nami, na ibagas perawatan i rumah sakit, hubani nyombah nami Sujono, hubani nyombah nami Nalon Ginting. Hamma na masu-masu sidia ala Tuhan ibagas parnaburiton ni sidia ase podas sidia malum anjahabui huma melayani use i gereja on ibagas nasehat ale Tuhan. Terima kasih mabamu Tuhan yondoskon hanami haganupan ibadah nami saminggu on pakon program-program ni setiap keluarga na mungkin doma mamogram hon perjalanan pulang ke kampung atau pujape ale Tuhan asiham mangiring-iring anjaham manogu-noguhan nami haganupan. Terpuji maham Bapa i surga. Yondoskon hanami homa kebaktian nami tokenari nalaho tangaron nami ambilan nai padasni penginjil wanita nami. Ase hamma na masu-masu ia le Tuhan berham gogoh berham hikmat kebijaksanaan nalaho padaskon hatamu.
Terima kasih mabamu Tuhan, ibaga Yesus Kristus kandami martonggo. Amin. Sihol matang aronta ambilan na sihol ipadas inang penginjil PW Narsinta Manik halaniai Bapak Inang hita ganupan pasirsir hita uhurta ase yarusi hita hatani Tuhan na sihol jalo onta marhite doding haleluya nomor 207 ayat sada pakon ayat 2 bere hamma hatorangan hapentaran mangarusi hatamu. Saya jari ham hanami na tongtong ibagas hatonin. Saya porsaya mahanami ham tumangdo haguluhan namin. Oriko kita ayat na paduahon. Martonggo mahita. Songon doding namiai naduk idoding kon hanami Tuhan, roh dokahni, roh dohor ni matongon hanami hubamu, nai dohoma Tuhan, sonin magati ni hanami, mamestahon pesta perayaan Natal, itonga-tonga ni kuria nami, hasipe memang masa-masa Advent ope, tutuhaganupan ay lambin mambobay uhur nami, lambin porsaya, lambin hot, lambin tuguh ni mahanami, bani na totap laho makaporsaya iham, poriahap enamasa na idopakon hanami, terlebih bani nasihol iahiri hanami bulan 12 on tahun 2020 on. Tapi doma adong parlobe panotap ban nami, doma adong patron si joloman ban nami, ibagas tudu-tudu ni hatamu ban nami. Halaniai Bapa pasu-pasu hamma hanami haganupan, kuriamu, ase ibagas na lebih tangi useha nami, bani firmanmu nasihol si jaloon nami, panorang on. Pasu-pasu ham hanami, terlebih sangga iberehon hanami uhur pikiran nami, lahomar parsauran pakon ham,
marhite na mangirik-irikon hasitongan ni hatamuin hanami. Ibagas Jesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen. Ambilan bata bani Minggu Advent na patuluhon on ibuat humbani Lukas bindusada ipukah maay humbani ayat 46b das subani ayat 55. Lukas sada ayat 46b das subani ayat 55. Pairik-irik kita may baga suhur tahaganupan, mudah-mudahan langadong na terlalu loja halani domador marayahon Natal. Ulang ko membasa do piahunjon, tuma mulai adong godaan-godaan tene. Hubasa masonon matar surat bani bibelta. Ipatimbul uhur hudo Tuhan in. Marmegah-megah do tondui humangidah na bata si paluah ahu. Ay itatap do haete kon ni jabulon ni on. Tonggorma ay olat niyon parhatuahon ni sagala sundut maahu. Ay bagal do nabinahen ni pargogoh inbaku. Napasing do goranon ni ay marsundut-sundut do idop niuhurni bani na makabiarisi. Hagogohon do ihorjahon tanganni mamburmerap do ibahen si gijang maruhur. Ipaturun do si parkuasa humbani paratas niay tapi ipatimbul do halak naitek. Namadeardo igoki bani nalohean tapi halak na bayak lumedo ipalaho yurupido Israel juak-juak niin mardingat idop nyuhur ni ay songon na hinatahon ni bani opungta hubani si Abraham apa hubani ginoparni sadokah ni dokah ni tibarjay madas ni. Shalom mahubat tahaganupan. Iya. Onggado pengalaman nasyam pajupah pakon hasoman nasyam anggo inang anggo pemuda anggo papa nadom madokah lang ongga marjupa. Onggado nasyam pajupah. Ongga. Maka adong istilah marnostalgia reuni pakon nalegan. Nah, anggo marjupah manasyam pertama sekali dan ada kesempatan untuk bercakap-cakap. Adong kesempatan marturi-turian. Kira-kira hamana parlobe ituri-turiak kon nasyam pakon ni hasoman na jupah kon nasyamay. Gogolah ben nasyam. Karena kita masing-masing punya pengalaman. Tapi namar balos tu ay pengalaman ni. Kan na itu kan. Ahama kira-kira na pertama ituri-turihon nasyam. Anggap ajupah nasyam. Pakon hasoman nasyam na dokah nok kana ay lang ongga bertemu. Menanya kabar. Lalu berbagi pengalaman. Mengungkapkan berbagai perasaan, pakon ninalegan baru tartawai mak, kan na itu kan, baru tartawai mak hujay-hujon. Lalu kemudian dop kosyai, angguai dope olat ni sonai dope na jenges ope kan, tapi dop maskin lama kelamaan das mahubani naman ranai ataupun menggosipi ataupun mengulangi setiap apa yang sudah pernah terjadi ibagas goluhta. Anggona sitong dua ilang mahua. Tapi ulang sampai merap. Apalagi misal nih nama poso, pakon remaja. Wah, ceritanya itu lebih seru lagi. Kan? Pasti lebih seru. Nah hita haganupan bani teks ni ambilat tahun. Adong ijay parjupahan ni
antara Maria pakon Elisabet. Dua halak nasa sitong ni belum bisa kita katakan parinangon. Masih ay sada poso o petumang nasada nari doma lansia. Lansia madasi Elisabet kan? Sudah lansia dia. Yang satu masih muda sekali. Nah, ahado na ituri-turihon ni sedia pertama mereka bertemu. Ketika Maria sudah mendengarkan apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel hubani si Maria. Ahado tindakan nih. Dia pergi majupahkon si Elisabet saninaniai. Halani bani panorang yang bersamaan. Tuhan melalui malaikatnya ibaritahon ma. Oh, Elisabet natargoran lambang aipe. Lambang. Hata lambang ipake. Ya, lebih halus daripada sobutot tamamandul dan lain sebagainya. Nah, lambang aipe doma boratan rumah. Boratan rumah. Ya rusina siamdo boratan rumah na siam pemuda na yatas. Boratan rumah ya rusina siamdo. Jawab aja sejujurnya, ndak ada hukumannya kok. Ya rusina siamdo boratan rumah. Lang, hamil. Kan? Nah, nini ijai si Elisabet yang selama ini dinyatakan lambang ataupun tidak punya anak. Tetapi ketika itu diberitakan kepada Maria bahwa hamilnya itu boratan rumah nyai domba berusia 6 bulan. Sudah 6 bulan. Lalu manangarai si Maria ididah kita lahoma ia maju pakon Elisabet. Kemudian apa yang terjadi ketika mereka mengadakan pertemuan terakhir? On mana perlu, anjaha on marana perlu iparlajari hita namar hasoman on. Anggo pajupah kita pakon hasomata ulang lobe na legan isahapi ataupun ituri-turihon ipajojor. Tapi ahado na perlu ituri-turihon hita. Perbuatan kebaikan daripada Tuhan Allah kita itu. Ai do hapena ituri-turihon ni si Maria pakon si Elisabet bani panorang ai. Na ituri-turihon ni sedia, na ceritahon, na isaksihon di sedia adalah tentang perbuatan, tentang kebaikan Allah yang begitu besar hubani sedia. Maka anggo dong kita namar hasoman, anggo jupah langku boto anggo nasiam bapa anggo ikode ahado isapi nasiam atap ikafe lang adong rakode medanon tene. Jarang mara kafe do siotikan. Nah, ahamana parlobe ituri-turihon, isukuni, bisnis, keberhasilan, usaha pakon na jahanin. Jarang doramitor, au sonon ma, pambahenan ni Tuhan hubahku. Lalu ketika itu ada mereka biar dia berdialog, berdiskusi, menceritahon, menyaksikan tentang kebaikan Tuhan tadi. Ternyata di sana mereka ada saling dikuatkan. Ai masodapni. Anggo namar Tuhan pajupah ada saling menguatkan. Ada saling mengokohkan. Ada saling pargogohi ataupun saling menopang, saling memberi semangat. Halanyai anggoi didah kita bani sebelum teks ini ambilat tahun dopko si pajupah pakon si Elisabet si Maria baru dia mengungkapkan doding puji-pujian ni ai hubani nai bata. Anggo sebelumnya memang dopko si ipatuga ai hubani siap do iya. Tetapi sepertinya masih ada sedikit keraguan-raguan. Anggo bani ayat 34 ihatahon dopko si ipatuga haganupan hubani si Maria pasal baby ataupun nasihol ikandung niai
nasihol ipaundos na ibata hubani marhitay tondui na passing ay mamangandung bayi Yesus Kristus itu bani ayat 34 ihatahon nini. Dob ay nini si Maria mahubani malaikat ay sona hama parjadi niay sengdong hutandai dalahi. Kan masih ada sedikit baru memang bani ayat 30 lalu ihatahon dob jadi ihatahon si Maria ma tonggor ma jabolon ni Tuhan Indo au say saud mahubaku songon na hinatahon muin dob ay itadikon malaikat ay ma iya. Nah, naididah kita ijay parjumpahan dob ko si marbuali dob ko si ihatahon si Maria si Elizabeth ku bani si Maria bani ayat 40 sada ay ayat 40 sada, mamboge tabi ni si Maria ay, mangusal manay teketek ay masih Johannes, na ibagas partapaan ni ay, jadi gokton di napasing masih Elizabeth. Jadi gokton di napasing si Elizabeth, berarti perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Elizabeth kepada Maria, itu juga adalah bagian daripada perkataan Allah kita yang dipakai juga untuk menguatkan dan untuk memberi semangat. Marsora nagogoh maiya. Age pelang da sujai sa sitong ni sebelumnya itu, tapi biar kita tahu latar belakang nats kita ini. Lanjar nini ma. Hamdo na pinasupasu itong-atongan ni parinangon. Anjahana pinasupasu do na pinarorot muin. Ise do makatahonay. Elizabeth kubani Maria na pinasupasu doham itong-atongan ni parinangon. Lalu apa reaksi ni si Maria? Langko mamitor berbangga iya. Ang kudabudari hita Natal sekolah minggu. Rata-rata dora hita na ijonon mengikuti Natal sekolah minggu nyombahta kan. Langku boto anggo hanami pe pengalaman nami sangga etek songon napi gagane. Sangga etek pa nanti bagus-bagus liturgimu ya. Nanti kalau bagus kau, kalau tertib kau, ku kasih nanti hadiahmu. Nini, nikah nami do, ijabu. Age pelang idampingi hanami. Halani hinan anggodom mamulai sangga iserdang hanami. Mulai tanggal 2, rama ay tuluhali sahali marnatal. Tapi sesudah di Medan, lapi onggau marnatal. Kecuali Natal ni purba pak boru, marliturgi. Ayang ko kita, angko hinansang ay serdang 3 hali sadari marnatal. Tapi semua ada waktunya. Nah, nasihol isobutkan nami ijay, langi dampingi hanami angko marnatal nyombah nami. Tapi domadong catatan nami, nanti kalau kau juara ya, nanti kami kasih begini. Dan memang barangkali walaupun mungkin ijaya dong dona salah, halanya dia terlalu berfokus kepada hadiah nasihol ijalon yai humbatta. Jadi bukan dari lahir dari keinginannya na tertib na terjaga ai. Tapi sebalik nih halani unsur paksaan lah sedikit mungkin pangahap nih. Tetapi itu pun tidak apa-apa. Kenapa? Supaya Natal daripada sekolah minggu itu bisa tertib. Nah karena itu bangga do hita mangidah nyombahta. Apalagi waduh ini ay masih ado kosina jenges na budari ay mitor martepuk tangan haganupan orang tua. Kan kenapa? Dia suka, dia senang melihat. Nah, kita haganupan, kita gabungkan perasaan nih Maria ketika dia disebutkan, dipilih dan ditetapkan oleh Allah menjadi inang nih Yesus. Inang ni juru selamat, inang ni sahalak tokoh dunia yang sangat terkenal di seluruh dunia. Nini ukur nami lang pitai Kristenon. Tetapi semua agama mengakui dan mengenal siapakah tokoh Yesus itu. Tapi hadun ini, mitor bangga do iya, mitor gijang do kira-kira uhur nilang. Lang. Tapi justru ia tahun bani ayat 46 ay nini ma pujian ni isi daripada pujiannya itu ipa timbul uhur hudo Tuhan in.
Ipatimbul uhur hudo Tuhan in. Jiwaku memuliakan Tuhan. Pengakuan ai sepertinya nyaris dia tidak punya persoalan begitu. Nalanga dong be persoalan ni sehingga ia boy mangakuhon ipatimbul uhur hudo Tuhanin. Langa dong be tantangan ni. Langa dong be sipikir honon ni. Langa dong be kira-kira permasalahan hidup nih. Wow, justru banyak sekali. Justru lebih daripada apa yang kita pikirkan. Mase anggo idida hita bani 5 Musa 22. Minta tolong isema kira-kira merasa bersedia untuk membacakan nats daripada 5 Musa 22 ayat 20 dan subani 24. Asedidah kita bagaimana kultur budaya nih si Maria di tengah-tengah masyarakat mereka bani panorang itu. Basahon na siam lobe inang nama jenges haganupan. Inang baju merah lah. 5 Musa 22 ayat 20 das subani 24. Tangihok kita haganupan. Iya, yang mau kita lihat di sana, begitulah kentalnya kultur budaya Bani Panorang Ai. Angguadong misalnya yang berbuat macam-macam. Bukan hanya sekarang itu menjadi persoalan yang sensitif. Tapi hinanpe lebih sensitif, lebih hebat lagi hukumannya. Dirajam, mati dirajam do nadong sonai ai. Lalu bagaimana dia meyakinkan orang dengan segala keberadaannya itu. Apa ocehan, apa kata-kata orang, apa risiko yang harus dia hadapi ketika dia sudah boratan rumah humbani tondina pasing. Apa ya semua terus percaya dengan omongannya ketika dia mengatakan, oh ya anak yang kukandung ini adalah dari Roh Kudus. Apa iya? Kalang mungkin. Nah, tapi justru ijai mai didak kita sasitong ni bani ayat 40 pitu ai nini marmegah-megah doton dui humangidah nai batasi palua ahu. Kenapa? Dia tahu Allah itu akan menyelamatkannya. Ibotoni do bahasa kehadiran di Yesus ai pakon nadop ipaondos subani tanggung jawab untuk ai. Dia pasti dipaluah. Dari berbagai-bagai resiko, dari berbagai-bagai kemungkinan, dia pasti akan dibebaskan oleh Allah. Halanya itu, asai hatahonni, ijai mar megah-megah doton duihu, mangidah nai batasi paluah ahu. Dia yakin dia dibebaskan, yakin do ia ipaluah, dan dia pun AGP kita katakan dia kudus, tetapi dia pasti tidak terlepas dari dosa. Pasti tidak terlepas. Karena itu dia juga menyatakan, ia pe butuh do si paluah. Ia pe butuh do juru selamat. Nah paluah kon ia humbani bagai-bagai ni pergumulan hidup ni. Halani memang anggoi didahita. Siapakah sebenarnya Maria itu? Dia adalah seorang yang memang rendah. Anggobani bahasa Indonesia sesitong ni ijai isobut do ibagas haetekon ni. Ibagas naetek do iya lang nabayak. Lang humbani Miss Universe misal ni. Lang mitor
hebat koma, hajengesoni dan lain sebagainya yang mungkin kita anggap figur na luar biasa, ibagas penampilan pakon ibagas keadaan. Tidak. Justru dia mengaku, mengenal dirinya. Aku ini adalah naetek, anjah humbani haetekon nyai. Humbani kesederhanaannya itulah Tuhan mengangkat dia, meninggikan dia. Ita haganupan, itandai hita dirita. Yang begitu kecil. Lalu kita mengenal Allah yang begitu besar. Itandai hita. Lalu kita tidak ada apa-apanya. Tetapi Allah itu begitu besar, begitu luar biasa. Nah, halanyai ihatahonni bani ayat 40 ay ita tap dohai tekon di jabulun nion. Tonggorma olat nyon adalah perbaikan dalam arti lang apalah perbaikan status ekonomi. Lang. Aidah kita ase ulang salah pengertian komahita. Anggodo mamarat fenga ni mitor lunas mahaganupan utang tak. Mitor lunas ma kredit ta ay. Lang komani dah. Kan? Lang. Atak nasonaha penuan. Pargoluhata. Mungkin adong na sedang iatas songob bitang. Kan na do? Dong donuan pargoluhan na siyam na sedang naik daun sedang iatas songob bitang. Indah. Dan semua orang memandangnya. Anggodong na sonay. Totap ma sondang kon nasyam sinondang nasyam ay. Hubari na sekitar nasyam. Totap ma sondang kon. Jangan pernah menutup sondang nasyam ay. Sehingga orang bisa lebih menikmati lagi. Atau anggodong nuanon misal nih. Na sedang itoruh. Sehingga orang mungkin menganggap dia ada, tidak ada, antara ada dan tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena memang tidak ada yang akan diharapkan dari dia. Biasa saja. Mungkin. Lang yanggap dong iya. Dong mungkin na sedang iatas. Atap sonaha penuhan keberadaan di Pargoluhota. Atap adong nuan nasyam pemuda. Yang sedang berbunga-bunga hatinya. Ibagas na laho mengunjungi tahun 2020 toluon. Sekaligus mengunjungi masa lajangnya. Masa gadis nih misal nih. Tene. Wadong na sedang berbunga-bunga paruhuran na siya. Ba apa beda boy do berbunga-bunga? Inang pe boy do berbunga-bunga. Atak bunga niya happy ay kan? Atak bunga ni utang do berbunga-bunga. Halani akhir tahun mah. Atak bunga ni deposito do martambah-tambah. Halani akhir tahun makan tambah do bunga di deposito kan. Apalagi may jatuh tempo setiap 1 tahun sekali. Kan? Hatak ahap ya tak bunga-bunga niya. Tapi yang pasti nini haganupan ay itatap na ibatado. Ase ang golang peluna sutang tabani taunon misal ni. Sinok mahita tong mudom. Ala niya ha? Ay itatak na ibatado hitay bagas na marutang ay. Hasalang mitor onda lunas mautang mo. Halay rajin doho marminggu nini kan. Halani rajin doho mengikuti kebaktian lunas mautang muda nini. Langko masonay iputihkon istilah ni. Nah tidak. Tetapi naididah kita bani haganupan nokan bagai-bagai ni pergumulan ay. Sadahal yang dipegang dan menjadi pengakuan oleh Maria Aima. Ay itatap dohai tekon ni jabulon nion. Tonggorma ay olat nyon parhatuahon ni sagala sundut maaw. Orang akan mengakui dia. Langmit or marubah nokan ay hajengeson ni pakaian ni. Tetap do iya kalau kita katakan dalam tanda kutip miskin. Masih ay sangga manggalang si dia dupko si tubuh Yesus hurumah panombahan 2 asas 2 galangkon. Itu kan pertanda bahwa mereka itu tidak sanggup untuk membeli kambing domba. Anggo bayak si dia duma pasti domba igalangkon. Itu membuktikan
bahwa walaupun dia mengandung bayi yang maha ajaib itu, yang maha kuasa itu, kehidupannya tidak terus berubah kok. Biasa dok. Jadi boy doai imanta memang dengan doa kita. Igarejaon maratfen kita terus. Tuhan, aku mau kehidupanku akan berubah. Gak apa-apa, silakan. Tapi dangge songon bim salabim na pemain sulap goluh ni halak na porsaya. Tetap doa dong proses ni. Tetap doa dong waktu ni. Ay masehatahon bani ayat 40 siya ay bagal do nabinahen ni pargogo inbaku napasing do goranyay. Ay marsundut-sundut do idop ni hurni bani na makabiarisi. Lalu anggoy dida hita ijay situasi keberadaan dunia on boy do ipabalik Tuhan marhite kehadiran ni. Marhite kehadiran ni. Bani ayat 50 sada ay ihatahon. Hagogohon do ihorjahon tangan ni. Mambur merap do ibahen sigijang maruhur. Ipaturun do si parkuasa humbani paratas ni si dea. Tapi ipatimbul do halak naetek. Minta tolong lobe. Contoh niay jupahita bani kisah Rasul 12 ayat 20 Bapa porhanger nami sa di hari nari biaw masuru hanggo langsat tora pontene. Bapa porhanger nami basa hamlobe. Lahoan ni apostel ataupun kisah Rasul 12 ayat 20 Satabi. Iya, kita lihat ise doa si Herodes. Ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah. Lang iberebe hasangapon ni hubani na ibata. Ahana terjadi. I harati gilok-gilok akulani. Waduh mengerikan ya. Lanjar mate. Kemudian bani Daniel 4p isobut ijai pasal Raja Nebukadnezar. Bahasa Tuhan menurunkan dia dari kerajaannya dan membuat dia menjadi seperti orang gila 7 tahun lamanya. Kenapa? Karena dia jatuh kepada kesombongan. Si panganon ni ibagas nap itu taunay ahado, rumput-rumput, mengerikan sekali. Itu adalah contoh daripada keadilan Tuhan kita itu. Keadilan di Yesus Kristus ay. On kumbani inang membasa 2 Korintus 8 ayat sia. 2 Korintus 8 ayat sia. Baik kam nang. 2 Korintus 8 ayat siap kalau enggak salah kami ya. Iya, jadi tidak kita ijai. Keadilan Allah itu dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Maka lewat kehadiran ninokan ay marubah maganupan. Ada yang diubahkan. Jadi kehadiran ni Kristus bani doding ni si Maria Aisa si tong ni doma ipabotohkon kubani. Aha dona sihol terjadi. Ada revolusi ijai soal kesulitan ekonomi, soal kemiskinan, soal kesombongan, soal nalegan. Adong ijai semacam perubahan ketika Yesus Kristus itu hadir di waktu yang ditetapkan hubani. Nah, kita haganupan domu hujai neniuhur nami
marilah kita selalu menikmati kebaikan Tuhan. Bujur do Tuhan ai. AGP mungkin banyak di antara kita masih menunggu apa yang kita nantikan. Pai memahon ope kita bani ahana yarapkon kita. Lape ipaon do subata keinginan ataupun surah-surani uhur ta'ai. Belum diserahkan. Lape haganupan ibalosi Tuhan. Ahana menjadi keinginan. Soal keturunan mungkin. Soal jodoh mungkin. Soal khorja dan lain sebagainya. Tapi marilah kita selalu menikmati kebaikan Tuhan. Songonna bani laguta kebaikanmu Tuhan. Minta tolong bain nasyam lobe. Ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau kan setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. AGP gajang do pena menaikkan, tapi itulah kebaikan Tuhan itu menyertai hidup kita. Kebaikan Tuhan itu selalu menyertai langkah kita. Sepanjang nafas kita harus bernyanyi. Maka tahun songon si Maria ai, ipa timbul uhurku do Tuhan in. Lang koma versi songon malam pujiat tanah tanggal 10 piga do ai. 10 tolu kan. Lang koma maningo sonai versi ini. Tetapi mandodingkon kebaikan Tuhan itu setiap saat ketika kita bisa melihat, bisa merasakan kehadiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi anggo sonai do namar advent on kita sasitong ni maningon terus manorus do. Jadi lang pita sangga musim panorang lau Natal. Tapi setiap hari halanyaha kita ini setiap hari selalu menerima kebaikan Tuhan. Kan terus do jalo kita. Kebaikan di Tuhan ai. Maka itulah yang harus juga kita nyatakan. Ulang ge songon istilah ai. Manjalo do hasa. Mandodingkonlah langpot. Kita sudah menerima anugerah kebaikan Tuhan. Kasih karunia daripada Allah. Tetapi kita langra apala laho mandodingkon kebaikan ni Tuhan ai. Jadi anggo bani Habakuk 10 tolu ayat 10 pitu da subani saplalu ihatahon ni sonon. Ageseng marbunga ijai hayu ara. Anjahaseng marbuah hayu anggur. Lambang ia hayu jetun. Anjahaseng mambere gogoh age juma. Rase biri-biri humbani ia nanni. Anjahaseng dong belombu ibagas harangni. Age sonai. Marolopolop doahu ibagas Jahoba. Anjaha malas do uhurhu. Ibagas naibata haluahonku. Tidak ada alasan ketika kondisi kita terpuruk.
maka kita tidak menyanyikan kebaikan Allah. Tidak ada alasan ketika pargoluhat talangsongon na itonggohon kita, lalu kita langbe bersyukur martarima kasih hubani Tuhan lang adong sonay. Pokok ni setiap waktu, setiap saat, setiap jam kita selalu diberikan Tuhan kebaikan. Anggo sonay do hita haganupan lang adong bebiarta ibagas naman do pakon parguluhat taon. Halaniaha full kebaikan Tuhan itu selalu menyertai kita semua. Amin martonggo hita. Terima kasih bamu ham Tuhan na ibata Bapa nami. Pitahalani habujuron mudo tongon. Boy hanami das bani panorang on. Das bani adven na patoluhon on. Marmegah-megah marolop-olop marmalas nyuhur. Sedohalani lang adong sipikir honon. Tetapi Tuhan ubahkan semuanya itu. Marhitehon ni kehadiranmu ibagas uhur, ibagas diri nami, ibagas pargoluhan nami si ganup ari. Maka itulah yang senantiasa menuntun hanami, mandalani goluh nami si ganup arion Tuhan. Terima kasih Bapa, hubani hasoman nami na lagi marutol, halani bage-bage ni situasi kondisi. Langadong buhay na ibain hanami mangurupi si dia. Na ibagas parnaburitan. Tuhan ma na mendampingi si dia. Tuhan ma na mamboban halam lamon ibagas uhur ni si dia. Ase ulang masuk godaan-godaan keputusasaan. Ketika mereka terus menerus terbaring lemah. I tempat tidur ni ipodoman ni. Bangkit kon ham tong-tong. Iman hapor sayaw ni si dia. Agepe ibagas nagalek secara fisik, secara parakulaun. Haganupan Tuhan, posdohur nami. Ipardimata hamdohan nami Bapa. Itatap hamdohan nami. Aseboy hanami bangkit margogoh. Ibagas na manuruskon pardalanan ni guluh nami. Tarpuji maham Tuhan. Ibagas Yesus Kristus hanami martonggo. Amin. Paima yondos kon hita galangata, tangar hita malobe hata ni nebata, nagabe onjolan battalah manggalang, ay manatar surat banisada kronika 20 sia ayat 14. Ay ise maahu, anjaha aha mabangsakin, aseboy hanami margugu, humbanin yon jarni uhur nasonin, ay marharorohan humbamudo ganup, anjahana humbani tanganmu indo na binere nami inbamu. Sonari ondos kon hita magalangata iiringi musik pakondoding.
Riap mahita jongjong, martong gomahita mangunduskon galangata hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, pardiar layak jana na unjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu, halani tongtong do ipasup asuham guluh nami. Dumay hasomaniham hanami, jana ipasup asuham korja nami, das subani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur, roh doha nami, mangunduskon buah ni horja, nado pinasupasumuin, gabigalangan hatarima kasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pesay jaloham magalangan namion, bahin hasangap on ligoranmu, jana mambahin lambin marhataridahan, harajaunmu, i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham matonggo namion. Amin. Ganup bineremuin tondui pakon akulaku. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, jana simadahan nami, na totap ros si sadukah ni dokahni. Ibagas na martarima kasih doha nami, roh hubamu, halani pambahenanmu bani guluh nami. Boy horas hanami, das subani sadarion. Hamdobona pakon ujung ni sagala na adong, na manongtong ros si sadukah ni dokahni. Na mangelek mahanami hubamu, pagol paham mahanami tongtong, laho pasirsir hondiri nami, makaguluh kon holong, apa hasitongan na humbamu. Hamba pa, puhoy ham mahanami marhite tonduimu, hubani hamubahon nyuhur na butul, ase parupe hanami, bani haguluhan na sadokah ni dokahni. Ajari hammahanami laho mamake panorang na bineremu ban nami. Idup mauhurmu balosi hamma elek-elek namion. Amen. Hamba pa namin ay naguriatas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharoso niuhurmu, inagurito ngahon, songon na inaguriatas. Bereham ban nami sadarion, haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajuan. Palua hamma hanami, humbani pangago. Ay ham, Oh
Jalo hitamap laho manasyam jana hupabakit do hanima aselaho hanima marbuah anjaha ase totap buah nima ai ase ibere ban nima sagala sipindoon nima humbani bapain marhite goranku jalo hitamap asu-asu humbani Tuhan na ibatata ipasupasu anjaha iparoro Tuhan na ibatama hita. Isondang kon Tuhan na ibatama. Buhini hubata. Jana maidop mauhurni. Mangidah hita. Idopakon Tuhan na ibatama. Buhini hubata. Jana ipasorap madameni. Bani tonduit tabe. Amin. Selamat Advent mahubat tahaganupan. Salinari, selamat Advent hubat tahaganupan. Selamat Advent. Terima kasih Pakon Nasyam na irumah na mengikuti ibadah on lewat live streaming. Horas, horas, horas. Si ho do hurhu patin bulhon